Kamaulai parish sa shisien kalayo bansay yo weu lingdo asoblay haka arhoy tarik mentau benai hadien balapin gentang yaud the most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha parishing maneba. Haka arpo artarik haka sngi babut u Father Alphonse Linkoy na kaseng palotain subadei u Lingdo uba arpo na kamaulai parish ulakanya ya kamas bakoy ka jongu hakasin ka bandingkong ha parish ha ringkat ka jia donlang u Father Teleportis nonglang ubadei u parish priest u Father Bivan Mukim ubadei u Lingdo nakani ka parish bat ki wei pat ki Lingdo asoblay ki riuniam ki pat riunget jong ka balang ha ringkat bat ki bahaying hasem jong uni u Lingdo batamay ka balang. Hadien kamas bakoy kaladon ka procession Eucharist ha ka porship jish teng minsngi hakabat ki hajar ngot ki riunget ka balang nagani ka parish bana ki weipat ki parish ba marjan kilawan menyeshim binta bat kaladap smam ya kalinti yeng ka snong maulai. Namar mauhi hakami beraiti no ibu ula shimyo ku badak kaba aino yami ula dua ikku ula kriya ula ai laki singran ku tosin batuba nakani di baro namar kani kalong kametsana ya kaba aiti na kabenta jati hak jo kurukam andalaya bang ula shimyo kuri badagaba ayo yami ula duai keku ula ai la kisengran uang dosin batudi nakani dipa namatani kalong kuri jangkat nam jangkat jutang kepunai batang kekut yakaba anteni nakbenta jati badabenta ki babor nakabenta kising mau dipok tule yakane pankin mau yang Kalong aming play pa bambor haga jinya long kawai jong mensi bakun baro kaburam baga jinya ro junom la junom
Now, silent evening. Yang Lindo saat to Most Reverend Victor Lindo berapa tentang Lindo sebelah yang menendasi Amerika of Christian Cathedral lain pula Bishop Bishop P. Ada terjungu ini pada nikahnya adu kemenangan benda dekat tinggian adu berkali ada terjungu ini menjadi parajana di bahagian sen di balap perjor begitu baru badan berbor batna kita cuma nasi dengan tu belai berkuyi. Ada berjumpa dengan berkali pada telespores ibadah Paris Priest ini nasyaf ibadah bahasa Islam sisa unang aklam berperbah berberjamur hakapor bagaimana bikin ibadah ijalan dengan keleng-keleng begitu dengan sesi berbuan perbah banyak kemau bah kumur ikhloy banyarap dengan berpengkrian berkatakannya kesisrau pakrau tak kesisi jangan Ilasan sekian dalam berkeluar dengan rapinan adong sedang senang berpenegas dalam kebaca boleh sebutnya peribadaan. Kaji sumuru berkata boleh dusai pada Jos berikan seril pada orang kesayangan berjuang mesir dengan hajing yang jangan masmur jadi pada Roy dengan dengan baju ai kesnek kedua atau mas sebut boleh sebutnya pada Roy boleh sebut pada Divin pada lang negasi pada mesir boleh sebut pada Divin Kubisbun pada Thomas pada demi badan baru kata tu disambung isesar baru badan negasi hamtam lelai isesar tiba iarat jangan pada yo yang berkombinasi dengan bernikah sungguh sekali itu yang isesar tiba itu IPM yang keduan tu boleh jadi kuyi jadi kantor haji Kubisbun isesar kata tu disambung yang nikai sedang boys LP school But higher secondary school Kibla hikayana Nado pamanang yaw aubi Hado pangalaman tuloy ng theology Kibla sibon at ikinamikay Yang second heart LP school Pagungin Patu ka second heart higher secondary school Kulan sa tayo Pamawag tuloy Kibla sibon at ikinamikay Nagkamaw Kami kapori Babu Peter Lamin Baju Ayman Sinengan Patu Babu Jervasis Harmujay Iba Aswab Prami Kedua Iba itu ketang itu kita yang menyesat ngesam bahawa kita menyesat dengan nomor ngala balong ligo sebelum seperti babu Jervasis Harmujay babu Peter Lamin pada baru akan dikai yang semoga kita menikmat dan berong kepada ini di bawah di South Tome di bawah Patau bawah table Patau baru kepada ini ketinggalan tepik ayam sil sayangan ada bagi semua berkau ya Paris Pastoral Council pada baru dibangkitkan mungkinkan kembali di dalam trade borda dan peluang yang ini kesini kepakau pada badan dorong tu boleh nak kuyapi jadi mungkinkan bagi member dan PPC Mawai Paris
ai ki chiblai ru ya ka CMC jang ka mawai Paris baro away ka ya rap ya na la ki chidwai nan jumpi kham ka le hau thai October nang accept ka chidwai nan jumpi la ya rap si ka dei na to play nang the sai ka thai ya ki chidwai tour pi baro na to play ki pang ka CMC mawai nang play ka la patin ni na ro ka sang ban le pisang hadu ki si Matip sai ka chidwai jumpi ka poi si score ka play per play na khoteng na sarai ki priyo jumpu kini kita jangkau mga pangmatang siru kanang sinyang kasir si mawai nang kuling kublay si Bojati kublay karu aji kublay katang kasian si jadi sengkam raja kasian si mawai nang kuling kipalay arab ni kedeproses kipalay ruai kipalay syar bawan sedan aji sian nang mga kublay si kisam labaro kublay nang kedoya tu
Trio Baro. Melong kajing pernah jong pu mat kader jong kajing long terajamu. Turap daging at boy, haji subjunam ho. Namani yami. Isu poblei jangan, Isu kolok jangan. Kejengga jenis ne ni wei kowe kabamaya dildi kumbamaya lindi na Jerusalem saya maus ndar wei isne yang iru ya dildi ha kene kasnongat Hospital berpikir. Tiba apa lagi kumno play untuk kat jeki. Ini dua yang ada benda jeki play sengap ini jadi dua yang curi.
Ya sajen punan keduan belum mulai. Ya sajen punan keduan belum mulai. Ya sajen punan keduan belum mulai. Gabung kalau kita berikut pada musim mukun. Ini asim ketuk kenembar jiwai ke bahas pak arkusan le kalian kita.